Satu rekannya ada Gus Dur. Mana pasukan jogetnya? Harap nyanyi Gus Dur. Gus Dur mau nyanyi? Oke. Terima kasih ya Dek. Orang iso nyanyi? Mau ikut goyang Mas? Ora ana rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ora ono nyatane. Dadi lawan politik Orde Baru sih dadi korban apa? korban ambisi reformasi palsu. Terima kasih adik. Najan cacat netramu nanging ngerti Di kucing, di asu, asu. LSM parlemen, parlemen sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasaja. Jagat raya. PSAT Jaya Surabaya. PSAT. Jaya. Oke. Biarin di atas Mas. Biarin di atas.
masih memenuhi satu